والمحصنات من النساء او حرام دی خاوندان والا زنانا الا ما ملکت ایمانکم ما سوا دائنا چی مالک شی ستاسو خلاسو ندائیم چی مالک شی خلاسو نستاسو دائیم کتاب اللہ علیکم دا حکم دا اللہ فرس کرشر بتاسو اوحل لکم ما وراء ذالکم او حلال کرشی تاسو راہ زنانا شددی نسیوائیم ان تبتغوا باموالکم خوشی لٹوئے تاسو داغین نکاح پمالون استاو سرام محسنین غیر مصافین پدا سے حال چی نکاح کا ان کی آغی سران نبایو بتو یا ان کی ببتکارے فمستمتعتم به منہن نحواش فیدی والے تاسو پدے مہر سردائینا فاتوہن اجورہن فریضا نور کویاغی تدائیم مہرنا مقرر کرشیم ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بے انشد گناہ پتاسو پائے مہر کے ایش رضا شیطاسو قرنے کی پاغی من بعد الفریضت پس مقرر کولنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً دے اللہ پویا حکمت والدے ومن لم یستطع منکم طولا اسوک چن للیستاسنا طاقت ان ینکح المحسنات المومنات چنکاو کی دا پاک دامنو مومن سرام فمما چنکاو کی دا زادو مومن سرام فمما ملکت ایمانکم نو نکادیو کی دا اسراش مالک وی خلاسو نستاسو من فتیاتکم المومنات دوینزو استاسو ناش مومنی وی واللہ اعلم بیمانکم واللہ تعالی خیلم لری استاسو بیماننو بعضکم من بعض و با استاسو پیدائے دا جنس دا بعضنا فانکحوہن نو نکاح کوئے دی بینزو سرا بیزن آلنا خوب اجازت دا مولا گانو دلیم واتوہن اجورہن بالمعروف اور کوئے غیت دائی مہرنا پخ طریقہ محسنات غیر مصافعات و بدا سے آل چپ نکاح باغستلی کی نبی اخکارا زنا کون کی ولا متخذات اخدان انوی پٹنی ان کی اشنائے لرام فیضا حسننا نکلشی ددین نکاح اکڑشی فینتین بفائشا نکبیادی رات لکل بودکارے فعلیہن نصف ما علی المحسنات من النذاب نو پدی بئی نیما دہائے چپازاد خذو باندی د سزا زنانا ذالک لمن خشی اللعنت منکم دا حکم حاشا دا پارا فیدا مندے چیرکی دا مشقت پر وطل الناس تاسو نویم وان تصبروا خیر لکم او کتاسو صبر کوئے نکاد وینزنان دا ساس دا پارا فیدا مندے واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کون کے رحم کون کے یرید اللہ لیبین لکم غاری اللہ تعالی پدی بیان پدی احکاموں کی دی دپارا شوزاتو کی تاوسط احکام مخبلو ویہدیکم اوروان کی تاسو سنن الذین من قبلکم پطریقو دائنے کانو چستاسو نمخ کی تیرشیدیم ویتوب علیکم اخبل خاص مہربانیوں کی بتاسو واللہ علیم حکیم اللہ پویا حکمت والدے واللہ یرید ان یتوب علیکم واللہ تعالی غاریم چی توفیق دا توبی در کی تاسو لرام ویرید الذین یتبعون الشہوات اغواریا کسان چروان دی پشاوتن بسی
ان تمیلوا میلا عظیما شکاگ شیتا سود نغلارنا پکو گوالی دیر یرید اللہ ان یخفف عنکم غواړي الله تعالی چې سانتیا راولي استاسنا وخلق الانسان ضعیفا زګ چې پیدا کړی شو د انسان کمزور یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو مخره مالون استاسو د یو بل کورنۍ کې په باطل طریقو الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم لیکن کوي دا مالون استاسو سوداګری پر ضامنتی استاسو ولا تقتلوا انفسكم ومهلك اخبل زاننا ان الله كان بكم رحيما یقینا اللہ تعالی دے پتاسو خاص رحم کون کے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او کچاو کړو دا مخ کی کارونا د حد نه تیر وتون کې او ظلم کون کې فسوف نسلی نارا زر داخل بکوم دل اور د جہنم تا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دا کار په الله باندې آسان ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کتا سوډړه کوي دا غټ ګناهونو هغه ناشتا اوسې منکړی شوی نو کفرانکم سیئاتکم نو معاف کو بمون تاستا وړي بدایستاسو وندخلکم مدخلا کریما اداخلوا بتاسو لرازه داخل دو عزت منتا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض اور مانونا مکوید آئے چی غروالی اور کڑی اللہ پائے سرا باوستا استپ بازو باندے للرجال نصیب مما اکتسبوا نارینو لاب رخشترے دائنا شایس کڑیویم وللنساء نصیب مما اکتسبنا اور زنانو لرم رخری دائنا شایس کڑیویم واسألوا اللہ من فضلیم اغواڑے دا اللہ تعالیٰ داغ دا فضلنا ان اللہ کان بکل شئین علیما یقینا اللہ تعالیٰ پارسی بانے پوئے لرن کے دے ولکل جعلنا موالیم او دا ہر یو دا پارام گا مقرر کری وارثان مما ترک الوالدان والاقربون داغ مالنا چپریخی مورب لارون ورخبلوانون والذین عقدت ایمانکم وکسان چکلشی استاسو قسمنا دا دوستانی دائی سرام فاتوهم نصیبهم نورکویغی دائی برخاد امداد داتیهم ان اللہ کان علی کل شئین شہیدا یقیناً دے اللہ تعالیٰ پارسیز باندے ایک شہادت کون کے الرجال قوامون علی النساء نارینا پورے انتظام کون کری زنانو باندے بما فضل اللہ بعضکم علی بعض فسبب دے شغرالی اور کڑے اللہ باعثا و سبب بازو وبما انفقوا من اموالهم و پدی وجاش خرچ کی دی اخبر مالو نپائیم فالصالحات نیکان زنانا قانتات تابداری کو ان کی دا اللہ و رسول و خاون حافظات للغیب ساتن کو ان کی پوخت غائب والی خاون کے بما حافظ اللہ دیو جن چلا ددی ساتن کڑی دا واللاتی تخافون نشوزون وغزنانا شیر کوئے تاسو داغید خلاف کو لنا فعزوهن نلاول وعظ ورکوئے غیتا وحجروهن وپرک دے آغیل را فی المزاج ببسترو کے وضربوهن وحی آغیل را فإن طعنكم قصاص خبر منی فلا تبغوا علیہن سبیلا نبی عمل اٹوئے پدیوانے بللار
ان اللہ کان علیا کبیرا یقیناً دے اللہ تعالی اوچت لوی شان والا رہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او کیرک و تاسو دا مخالفت دمین دا خز خاوننا فابعثوا حکما من اہلہم نمقرر کے او فیصلہ کون کے دا کورن دا خاوننا وحکما من اہلہا بل فیصلہ کون کے دا کورن دا خزنا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما کدا کغواڑی دا حکمین اصلاح لران جوڑخ پیدا کی اللہ پمنزا خز خاون کی. ان اللہ کان علیما خبیرا یقیناً اللہ تعالی پویا اور خبردار دے باطنی خبروم. وعبد اللہ و بندگی خاص کے اللہ لران ولا تشرکو به شیئا مشرک اللہ تعالی سرہ سیزم وبالوالدین احسانا انیکی کوئے مور پلار سر انیکی کول وبذی القربا و دخپلوان سرا والیتام و یتیمان سرا والمساکین و مسکنان سرا والجار ذی القربا و گاونڈی نزدی سرا والجار الجنوب و گاونڈی لری سرا والصاحب بالجنب و مرگر دارخ سرا وابن السبیل و مسافر سرام وما ملکت ایمانکم ہوا شمالی فی استاس خلاسون دائیم. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی حق چالرام چالوئی کو ان کی او فخر کو ان کی بنور خلقو. الذین یبخلون کسان چی شمتیا کئیم وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ او حکم کی نور و خلق و تمد شمتیا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او پٹیا چلا اور کڑی دی تدفضل خبلنا. وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کرے منگا کافران در عذاب رسوا کے ان کے. والذین ينفقون اموالهم آکسان چی خرچ کی دی خبل مالونا رعاء الناس دپارا دخودن دخلکو ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر و ایمان لری دی پالا و نپرز رستنے. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا آسوک شوی شیطان اغد پارا مرگرے نبت مرگرے دیدا شیطان. وما ذا علیہم او سو بالو پدیم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر کریمان لرلے پالا و پرز رستنے. وانفقوا مما رزقهم اللہ او خرچ کو لے حواش اللہ دیلا ورکڑے بغیر دریانا. وکان اللہ بہم علیما او دے اللہ تعالیٰ پدی بانے علم لرن کے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نکی پوزن دیو ذرہم. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا او کویدہ نیکی کویدہ غیو ذرہ نیکی نزیاتی اللہ ثواب دائے. وَيُعْطِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور کئی بخاص دخبل طرف نہ ثواب لے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ نصرنگ بھئی حال در خلقو کل چراولو من دا ہر امتنا شہادت کا ان کے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اراولو منگا تعالی رے رسولہ پدی موجودہ کسانو بانم شہادت کا ان کے. یوم ایزن یود الذین کفروا پدغرز بارمان کی آسوک چی کفر اکڑے وعصوا الرسول ونا فرمانی رسول امکڑے. لو تسوا بهم الارض ارمان دے چ ہموار شے پدی بانزم کا. ولا یکتبون اللہ حدیثا انبشی پٹ ساترے دا اللہ نہ اس خبرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. اور بندگی خاص کے اللہ لرام اور مشرک ہے اللہ تعالی سرائی سوک اور نیکی کوئے مور ابلار سر نیکی کول اور خپلوانو سرام اور یتیمانو سرام مسکینانو سرام اور گاونڈی چخاوند خپل ولایو د نزدېکت دے اور گاونڈی چلرے دے اپر دے اور مرګره د اڑخ اور مسافر اور ہاں مالک دی ساسو خلاسو نے مران وینزیم. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. یقیناً اللہ تعالی نخو خیاسو چالوئی کئی اخپل لوئی بیانی خلق تام. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. آکسان دی چی شمتیا کئیم حکم کی نورو خلق تم د شمتیا کولو او پٹی آغا چی اللہ دیلا ورکڑے فضل خبل. وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور تیار کرے من کافران دا پارا عذاب رسوا کو ان کے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. آکسان چھ خرچ کی مالون اخپل دا پارا دا خودن دخل کو ایمان نہ لری پالا نہ پردرستنے. واسوک چ شیطان داغ مرگری نو بد مرگرے شیطان. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما. اور سو تکلیف ہو پدے خلقو کریمان راوڑے پا اللہ پر رستنے اور خرچ کو لے پہ اخلاص داغے نہ چدیت اللہ تعالیٰ ورکڑے اور دے اللہ تعالیٰ پدی بانے پوئے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یقیناً اللہ ظلم نہ کی بوزن او ذرے اور کئی دا ذرہ بر نیکی دچن کئی آئے لر ثواب دائے اور کئی دخپل طرف نم ثواب لے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. نصرنگے بھئی حال در خلقوں کل چراولو منگا دا ہر امتنا گواہی ورک ان کے نرابولو منگا تعال رائے نبی پدی موجودہ کسانم گواہی ورک ان کے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. پدورز بار مانو نکی یا خلق چی کفر اکڑے انا فرمانی رسول اکڑے دام چاموارش وے پدی بانے رازمکام نبشیدی پٹولے دا اللہ تعالیٰ نیس خبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اے ایمان والو منی دیکھے گئے مانزتا پدا سعال کی چتا سن نشائے تردی چپوئے گئے پا غیل فازو چ سوائے اور منی دیکھے گئے پا حالت جنابت کے
مگر کتیری دن کی دلاری ہے ترائے پوری چولام بائے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا او کہ تاسو بیماران یا اے پا سفر وانے یا راغلی او تن ساسو د حاجت خپلنا یا یوزیشی وی د زنان او خپلو سرام نمو میں تاسو اوبو نو تیممو کے د پخور پاکوانے نو لاس راکا گئے پخپل مخونو پخپل لاسونو یقیناً اللہ تعالی دے معافی کا ان کے بخن کا ان کے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ آیا نگرائے کسانو تا چور کڑے شیرے و تایا و برخد کتاب نام اخلی گمراہ لرام او غاڑی چتاسم گمراہ کی دلار نام واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا اللہ تعالی خپوئے دے استاسو پا دشمنانو اور پورا دے اللہ تعالی کار چلے ان کے اور پورا دے اللہ تعالی مددگار من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين دائے کسانو ناچ یہودیان دی دا سی خلق دی چی بدلی کلمی دا اللہ دخل مناسب زینو نام اوائی دی منگو ردستا خبری او منگا نمانو تو غکی دا استاد دی او ردلو نکڑیشیم اوائی دی رائنا کلمان تاول کی بخبل جبو او اعتراض جوڑی استاسو پا دین ماننے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لهم واقوم او کدی ویلے چھ منگ وردو منگا خبر منو اتو اور زمگا خبریں او منگ تنظرو کا خام خاداب غرائے ددید پارا او برابر ان کے بے ددی ایمان لرام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا لیکن لعنت کرے بدی بانے اللہ بسود کفر دریم ایمان نروڑی دی مگر لگم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ایش کتاب در کڑے شوے دے ایمان روڑے پائے کتاب چمگا نازل کرے تصدیق ان کے دا کتابون چتاو سریم مخ کے ددین شروعان بکو منگا سمخونا واپس بے اگرزو پشاگانو دائیم یا بلانت کو بدی لکلانت کرے منگا پو خالی والاو او دے دا حکم دا اللہ تعالی پورا کرے شے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما یقیناً اللہ تعالی نبخی چی شرک کرے شیدہ سرام او بخن کی دائے گناہونو چددے نخکت اید چاد پارچو غاریم اچھا چی شرک کو دا اللہ تعالی سرائے خینن جوڑک گناہ لیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا آئے نگرہ کسانتا چستائن کی دخپل زاننو بلکہ اللہ تعالی پاکی چالر شوغاڑیم
ظلم نشی کے دیکھ بدی بانے پا قدر دا تار دا ڈکی دا گجورے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا به اسما مبینا اگورا سرنگ دی جوڑی پا اللہ بانے درو او پورا دے دا دروغم گناہ کارام الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آیا نگور آئے کسان تا چور کڑے شیر و تایو برخد کتابنا یقین کئی پا منتر و بانے و پا بندگے دا غیر اللہ اوائی دی دا کافرانوں پا بارکیم چدا کافران خ ہدایت والدی دا مومنان دا لار بلحاظ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا دا خلق دی چ اللہ پہ لعنت کرے اغا سوک چ اللہ پہ لعنت تو کی چرے بہو نممی طاقت پارا مددگار ام لهم نصیب من الملک فیذ لا یؤتون الناس نقیرا آئشتر دے خلق لراس حصد بادشاہنا نکشین داخ کے وربن کی دی خلق لرام فقدر دا داغ داڑو کی دا کجوریم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما آئے دی حسد کی دا خلق سرام پائے جلا اور کڑے دخپل فضل نو یقیناً ورکڑو مونگا کورنے دے ابراہیم علیہ السلام تا کتابونا او پویا مانے پیغمبری ورکڑو مونگا تا بادشاہی لویا فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا نو باز ذریعہ دی چیمان روڑی پدے او باز آگئی چی مختناڑی نو پورا دے جہنم اور گرم کڑے شوئے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما یقینا کسان چ کفر کڑے پایتن زم زر او بسیزو منگا دل رپور کے ارواح سٹکو رشی دری سرمنے بدل بخودی لسرمنے سواد دین نورے دے دپارا چوسکی عذاب یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا کسان چی مان راوڑے عمل نیکڑی نیک خامخا داخلو بمگا دل رائے جنتن تا چی بئی گی لاندائے والے ہمیشہ بئی دی پائے کے ہمیشہ دید پارا پائے کی بئی بی بیانے پاک ساتھ لے شے داخلو بمگا دل رسوری ہمیشہ تا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا یقیناً اللہ تعالی حکم در کئی چادا کوئے امانتنا دائے اہل تام او کل چے فیصلے کوئے خلق ترمین فیصلے کوئے پہ انصاف یقیناً اللہ تعالی دیر خدا آغا چے وعظ در کی داو سپائے یقیناً اللہ تعالی ہر سوری اور سوینیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ایمان والو تابعداری کو اے اللہ و تابعداری کو اے رسول او دا علم اختیار والو استاد سنا
نو کہ جگڑ راشی ستاسو کورنے کی پیوسیس کے نو گرزوے دا جگڑ اللہ و رسول تا کہ ایمان در پا اللہ و پر رسنے دا کار دیر غور دے اور دیر خیست دے دا انجام پا لحاظ علم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا آئین گرائے کسان تجداوی کئی چیمان داوڑے دی پائے کتاب چنازل شیر تاتا او پائے چنازل شیستان مخیم کوشش گئی دی چھ فیصلے اوسی طاغوت تا او حال دارے دی تا حکم شو چھ کفر بکئی پا طاغوت او غواری شیطان چھ گمراہ کی دی لرا پا گمراہ لریم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اکم وقت ویشی دیتا راش حقیقتا چلا نازل کرے اور راش رسول تا ادھے تو منافقان خلق چمخڑ استانا مخڑول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا نصرنگ دری حال کلچور سیدیتا یا مصیبت پسبب داغ عمل چمخ کے لے گلے لاسن دریم بیارازی دیتا تا قسمون کئی پالا منخنو غختلے مگر نیکی کول و جوڑخ کول اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم فارزنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا دا خلق دی چپی جنی اللہ آغا چدری پزرون کریم نمخوارا دینا آواز کو دیتا اوائے دیتا ددید نفسنو مبارکی یا ددی پا مجلسنو کی خبرات سرنا کا وما صلنا من رسول الا لطاع باذن اللہ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اندے لے گلے منگا اس رسول مگر دے دا پارا چدا خبر دے امن لشید اللہ پا حکم او کدے خلقو کلچ ظلم کو پخبل زاننو تال راغلے بخنے غختے دا اللہ ناو بخنا غختے دید پار رسول خام خامون دلے وہ دی اللہ لرا توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ندا دارنگ دادی چوئیم قسم دے استابرم نشی مومنان کے دے تردی چ فیصلہ بکی پتا فارغ خبر کے چ پیداشی ددی درمیان بیاو نمومی دی پخپل زلونو کے سخفگان دائے فیصلے نہ چتا کڑیم اور تابع کی بدی پتاویدار پورا ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم ما يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم وكفر اسکڑے منگا پدی باندے چوج نے زانو نخبل یاوزے دخبل کورنا پتاویدار ددی نبی کے نکو دے کار لرا مگر لکسانو ددینا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا او کدی کڑے ہا شدی تواس کے دی شدائے خام خادی پارا بڑے غورے اور زیاد کلک ان کے ددی زرون لرے پ ایمان وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او خاو دغوخ بخام خاور کرو منگ دیتا خاص خپل طرف نہ ثواب لیم وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او خامخا توفیق ورکڑے منگا دیتا رسید لاریم
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اچانچ تابعداری اکڑ اللہ و رسول دا کسان با مرگری دائے کسان سرا پس دا مرگا چنام کڑے اللہ پائیم چاہ پیغمبران دیو صدیقین دیو شہداء دیو صالحین نیکان او خیستری دا خلق پمر کرتے آکھیں. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. دا فضل دے دا اللہ دا طرفنا اور پورا دے اللہ تعالی علم والا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. اے ایمان والو اونی سے اخبل ساتنا نوزے جہاد دپارا ڈلے ڈلے یوزے پیوزل. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یقیناً بائستا سنا دی شروع سرست کی نکورسی تاؤس مصیبت دیوئی یقیناً انعام کرے اللہ پما کلچ زنوم ددی سر حاضرم. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اکورسی تاؤس فضل دا اللہ طرفنا نخام خادی ویم گویا کہ نو پمن ساسو پمن زد کس دوستانا ہے ارمان دے شزوے ددی سر مر گرے نو کامیاب شیوم فکامیاب لویا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل و یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. نو جنگ دکی دا اللہ دین دو چتوالی دا پارا آ خلق چی قربان کی جن دنیاوی لرپ آخرت او چاچی جنگو کو دا اللہ دا دین دا پارا وجل شدے یا غالب شم زردے ورکوب منگادت صحاب لیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سوجر ساسو جنگ نکوئے دا اللہ دین نو چتوالی دا پارا اور دا بچکولو دا کمزورو دا نارینو زنانو دا بچو کسان چاہی ویے رب زمگا اوباسی منگا دری کلینا چی ظلم کو ان کی لے حل اور آکی منگ لرا خاص تخپل طرف نہ سوکار چلے ان کے اور آکی منگ لرا خپل طرف نہ امداد کو ان کے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ایمان والا خلق خو جنگ کی دا اللہ دین دا پارا اور کافران جنگی پلار دا طاغوت کے نقطہ جنگوں کے مرگرو دا شیطان سرا یقیناً چلول دا شیطان دے کمزورے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. آئے نگوریا کسان تشدید ویلی شو بندو ساتے اخبر لاسون دا جنگنا او پابندی دا مانز کوئے او زکاة ور کوئے نار کلا چی فرس کرشو پدی بانی جنگ کول نو دوخ یوڈل دا دینا یریگی دا خلقنا پشانت دا یرید اللہ نام بلکہ زیاد یریگی. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اور دیوائی یا ربا ولی فرض کتاب بانی جنگ
ولدے نرسکولو منگا نیٹی نز دیتا تو توائے نفید دنیا خلگیریم آخرت غرد آشال رائے چاللہ نے یرا کیم اور ظلم نکی گی بتاسو بقدر دتار داڈو کی رکجوریم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کم دے چیئے تاسو لاندکی بتاسو لرمارگ اگر کئے تاسو ببرجونو بنگلو مضبوطو کے اوچتو کے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ کورسی کی دیتا سخوشالی دی وی داخو دا اللہ دا طرف ندام وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ کورسی دیتا ستکلیف دی وی داستا دا وجہ ندام قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تو دا ٹول دا اللہ دا طرف ندیم سوجر دے خلق قرآن نزدی ندی چرے پوشی پا مقصد دا خبران ما صابک من حسنت فمن اللہ وما صابک من سیئت فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا آشور سیتا تس خوشالیم داد اللہ دا فضل دا وجہ نیم سچور سیتا تا ستکلیف دا سادہ نفس دا وجہ نیم اور لے گلے منگا تو خلق دا پارا رسول اور پورا دے اللہ تعالی شہادت ورکون کے ساب رسالت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا چاچے تابداری دا رسول اکڑان یقیناً تابداری دا اللہ اکڑان او کشام خواڑو دری دا تابدارینا نو لے گلے منگت پدیبان نے ساتنک ان کے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ دیوئی کار زمگا دا تابداری کول نو کلش اوزی دیستا دا مجلسنا بار نو جرگی کئی اوڈل ددینا سوا دائنا چدی ویلیم واللہ یکتب ما یبیتون فارزنم وتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا اور اللہ لکی ہاں چدی سجرگے کئیم نمخواڑا ددینا اوزان سپارا پا اللہ پورا دے اللہ تعالی کار چلا ان کے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیتی سوچ نہ کی قرآن کے کوے دا قرآن دنیز دا غیر اللہ نام خام خام اندلے ودی پری کتاب کے غلطے ڈیرے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ او کل شراشی دیتا او خبر دامن وی یاد یریم خورئی دی آغی لرا بے تحقیقا او کدی والرسول وی آغا رسول تا او خاندانو دپویت ددینا نخام خواب پوشو بے پدی خبر بانے کسان چراغ لی دا خبر لرد دینا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کنے فضل اللہ پتاسو پا قرآن اور رحمت اللہ پر رسول اللہ علیہ گلو خام خاروان شیوے تاسو پا شیطان پسی ٹول ما سواد لگونا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين نجنگ کو اللہ عظیم نوچت والی دپارا تکلیف نشور کے دے مگر سان نفستان تکلیف نشور کے دے مگر سان نفستان اور تیزیور کو مومنان لرپ جنگ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نزدید جبن بکی اللہ جنگ کافرانو اللہ دے دے سخت جنگ کا ان کے اور سخت سزا اور کا ان کے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. چاچی سفارش کو سفارش خیستا وی بدل را برخاد ثواب دائے، چاچی سفارش کو سفارش نہ کارا وی بدل را پیٹے د گناہ دائے دوئی دے اللہ تعالی پارسی بانے طاقت درون کے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. کلچے سلام اکڑشی تاؤس سلام نو جواب ورکے ڈیر خیست دائنا یا آغا واپس کہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی باندے حساب کو ان کے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ دے نشتہ حقدار دا بندگے سوا داغنا خام خارا غنڈی و تاسو قیامت رستا چی شک نشت پائے کے سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کولو کے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسوجر استاسو اے مومنانو چشوے پا بارد منافقانو کی دوڑلے اور اللہ تعالیٰ نسکور کری دی لرا پسو دائے عملون چری گئی. آیتاسو غوارے چھ ہدایت ورکے آغشاتا چھ اللہ بھی لاری کری آغا سوک چھ اللہ تعالی بے لاری کی شریعو بنمویتا آغا دا پارا لار سمان. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوام فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یحاجروا فی سبیل اللہ. غواری دا منافقان چھ تاسم کفرو کے لگ سنگشائی کفر گڑے نو شیب تاسو یوشان نو منی سے ددے منافقان نہ دوستان ترائے پوری شدی ہجرت کی دا اللہ رضین دا پارام. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. نو کدی مخواڑو دا ہجرت نام نونی سے دیلرا و قتل دیلرا کم زی چتا سمو میں دیلرا او منی سے ددینا اسلو سون مددگار. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم ويقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم مگر کسان چ تعلق لری دراس قوم سرام چستا سودائی پمینس کے لو عزیز جنگ بندائے یا راس خلق شرازی تاؤستا بندی دائی سینے ددینا چ جنگو کی تاؤ سرائے جنگ کی مرگری شیر قوم خل سرام. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. او کہ اللہ غوختے دی بے زور اور کڑے پتاسو نو خام خواہ جنگ بے کڑے تاو سرام نو کڑڑکی دی ستاسو ناو جنگ نکی تاو سرام بلکہ پیشکی دی تاو سروغام نندے درکڑے اللہ تعالیٰ تاسو لرفدی باندے سلارم. ستجدون آخرین یریدون یامنوکم ویامنون قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها. زرد ابو میتاس نور خلق چاہی غواڑی چی پا امن سی ستاسونا و پا امن سی قوم خبلناهم خوار وقت دی او گرزولی شی رو بللی شی او فتنی تام
سرکزی ورنن وزیری پائے کے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ کدی ڈرن کی ساسو ناو نغرزی تاسترو آو نبندی خپل لاسون ساسو د جنگنا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا نمی سے دلرا وجنے دلرا چکم زیستاس وصبر شبریم ادا کسان دی درکڑے مونتا سلرا ددی بجنگ کولوانی دلیل خارام وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ندی پکار یو مومن لرا چ قتل کی بل مومن لیکن قتل یہ پختائے او چاچ قتل کو یو مومن لرا پختائے نہ پدوان دے آزاد ولد یوم رئی مومن می او دیت دے چور کے دے بشیرو اہل د قتل کڑی شیتا لیکن کا یہ خیراتی پریگریم فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کئی دا وجلش سڑے راس قومنا چستاسو دشمنانیم حال دارے چاغا پخپل مومنو دے بتا سباندی آزاد والدمرئی مومن وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ او کویا وجلش راس قومنا چستاسو دائی پمینس کے پوخ لوازیم بیارے بتا سبانی دیت ورکڑے شے پورا احل مقتولتا او زاد والدم ریدی مومن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما نکشان مندو مرے دبان لازم دی روجے دو میشتوں پر لبسیم دائع و سانتیادا دا اللہ دا طرف ناو دے اللہ تعالیٰ پویا حکمت والریم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما اور چاچ قتل کو یوم مومن لرا قصدا نو سزا دد جہنم دے دیر وقت پوری بئی پائے گے او غضب کرے اللہ تعالیٰ پدو لعنت پکڑے او تیار کرے در پارا عذاب دے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا ایمان والو کلچ سفر کرے تاسو دا اللہ دین پارام نو تحقیق کوئے او موئے حق جاتا چی پیشکری تاستا کلمہ دا اسلام چی تا مومن نے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا آیا تاسو لٹوئے پریبانے سامان دجون دنیاوین نو دا اللہ سرشتر غنیمتون دیرم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا درنگی دارنگی وی تاسو مخیم نیسانو کو اللہ پتاسو باندے و مضبوط والی دین نو تحقیق کوئے یقینا اللہ علیہ تاسو پا عملون باندے خبردار لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ندی برابر بدرجہ کے آکسان جناستی د جہادنا مومنانی کچھ نئی خاندان دوزرم
اول طرف تا جہاد کو ان کی اللہ دین دپارا پمالنو بنفسنو خبلو فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ غرال ورکر اللہ کسان تا جہاد کی پمالنو بنفسنو خرج کولو فناس خلق بانی یوم مرتبہ وکلا وعد اللہ الحسنى اٹھول سر اللہ تعالی وعدہ کرے د جنت وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ مغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما غروال ورک اللہ مجاہدین تام فناس خلقو چ بے عذر ناسیم اجر لیم دیر درجات دید اللہ طرفنا و بخشش د گناہوں دے اور رحمتنا اور دے اللہ تعالی بخنا کو ان کے رحم کو ان کے ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض یقینا کسان چ ساخ لیدائنا ملائک پدا سال کے چ ظلم اکڑی بزان خپل پپر خودلو دے رسران وائی و ملائک پسکار کی ویتا سو آئی وہی منگا کمزوری کڑیشو برے ملکے قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ابوئی و تملائک آیا نوز مکر اللہ تعالی فراخا شتاسو ہجرت کرے پائے کے دا کسان زید اور تلودی جہنم دے او بد زید گردو دا جہنم الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا لیکن کمزوری کرشی نارینا و زنانا و بشیم چوسن لری د چل د پار د وطلو نمومی لار د وطلو فولائک عصى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ندا کسان نزدے د چل اب معافی کی دیتا اور دے اللہ تعالی معافی کو ان کے بخن کو ان کے ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا اور چاہے ہجرت کو دا اللہ دین دپارا او بمید پزمک کی زینا دفیدو دیر زینا دوسیدو دیر و فراخیم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله اسوک شو ودخل کور نہ پدے نیت چ ہجرت کی اللہ اور رسول تام بیان دکھی دل مرگ بلارے یقینا واقع شد ثواب اللہ تعالی سلام دے اللہ تعالی بخنا کو ان کے رحم کو ان کے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَكَلَّچِ سفر کوئے تاسو عمل کے نشت پتا سبانے گنام کہ کمے کوئے تاسو دمانزو درکاتونو نام کہ یری گئے چھ حملہ بہو کی پتا سبان نے کافران یقیناً کافران دی ساوز پارا دشمنان مخکاران وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او کل چتے پدی کے او کہت دل رمون پوخ دیارا کے ادی درگی اور ڈلا ددین ساسرام ادی نسی اخبل وسلیم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ کل چدی سجدو کی شری بیاستا سنشات اولارم ارادشی آبل ڈلا چی منز نرکڑے نائد منز پورا کی تاسرام
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اُدنی سیائی بچاؤ دزان و وسلیخ بلیم. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً غواړي کافران خلق چې غافل شي تاسو د خپل وسلو او د سامانونو نه نو حمله به وکړي په تاسو باندې حمله به وزل. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم نشت گناہ پتاسو کتاسو بانے تکلیفی دباران دوجیم یا تاسو بیماران یہ شکیر اخبل وسلیم. وخذوا حذركم او نساء اخبل ساتنا ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا یقیناً اللہ تیار کرے کافران دپار عذاب رسوا گونگے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کلچ مسکوئے تاسو پڑیر سختی کی سخت یرا کی نیادوئے لالرا پولاڑے او پناستے او پاڑخون اخبلو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کلچ پارام شے تاسو دار قسم یرینا نموز برابر کوئے. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا یقینا نموز دے پا مومنان باندے فرس کرشے وقت بوقت. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون اور سستی مکوئے پلٹولو دا قوم کافرانو کی کتاسو اے درمن یقینا نائم درمن دی لگا سنگ تاسو درمن شوی ہے. وترجون من اللہ ما لا يرجون وكان اللہ علیما حکیما امید درے تاسو دا اللہ نا دائے صوابنو چاہیتو امید نلریم او دے اللہ تعالیٰ پویا حکمتنو آلریم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما یقیناً نازل کرے منگا تا کتاب فحق سرام دید پارائیں چھ فیصلے کہیں پوند خلقو کے پا طریقہ چلا تا خود نہ کرے دا مکے گا دا طرف دا خیانت گرو نہ جگڑ کون کے. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیما بخنا غوارا دا پارا دری یقیناً لائے بخنا کون کے رحم کون کے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا نصیما اور جگڑ مکوائے رائے کسانو دا طرفنا چھ خیانت کے چولی زانو نقبل یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسوک چھ دیر خیانت گردی اور دیر گناہگار. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول زان پٹی دی دا خلقنا و زان نپٹی دا اللہ نام حال دار جا خودری سرر کلچری جرگی کئی ہائے چھ نخوخی اللہ کمی وینا گانے. وکان اللہ بما یعملون محیطا اور دے اللہ تعالیٰ دری پکارن راگی رون کے. ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا. خبردار تاسو اے خلقو جگڑی قوائد دی خیانت گرو طرف نا پا جون دنیاوی کے نسوک با اللہ سر جگڑو کی دی دا طرف نا پرز قیامت یا سوک بشی دی پا بچکولو بانے زموار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما چاچ عمل کو بدعمل یا ظلم کو بزان بانے بیائے بخن طلب کرد اللہ نام او بمید اللہ لرا بخن کون کے رحم کون کے.
ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. چاچو کو یو گناہ یقیناً کیا گناہ لرا ضرر بدد بزانی او دے اللہ تعالیٰ پویا حکمت والے. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. چاچو کو یو وڑو کے گناہ یا پختائے یا غٹ گناہ پقصرا بیا بدنامی پائے سرسوک پاک سڑے یقینا نوچت کا دپ زانبانے بدنام و گناہ کارام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. کنے فضل اللہ پتاوانے نبی اور رحمت اللہ خام خائے قسکڑو یو ڈلی ددین شتا خطا کی فیصلہ کی اور نبی لاری قیدی مگر خپل زانونا اور نقصان نشیدر کو لے تعالی رہس نقصان. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور نازل کرے اللہ پتاوانی کتاب اور پویا دے کتاب چی حدیث دے اور تعلیمی در کرے تاتدائے سیس چی تارے پتنوام اور دے فضل اللہ تعالی پتاوانے للویم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. نشتے اس فیضا پڈیرو جرگو در خلقو کے ما سوار جرگے دا اچانا چوکم کی بصدق کولوں یا نور نے کار یا اصلاح کی پمند خلقو کے چاچوکر دا کارونا دا پار لٹولو درزاد اللہ نظر دے ورکو بمنگادت ثواب لیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اغچانچ مخالفت کو رسول نام رسول دائنا شخص کارشے دلار ہدایت اروان شیدے غیر دلار دو ایمان والو نام واڑو بمگا دل رہاغی طرف دا چاوڑیم اور داخلو بدل جہنم تاو بد زید وردو دا جہنم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یقیناً اللہ نبخی چی شرکو کریشی اغسرام اور بخنکی دائی گناہوں چدر نخکتیہا چال رشو غاریم چاچی شرک کا اللہ سرس قسم یقیناً گمراہ شدے پا گمراہ اللہ سرام. ان یدعون من دونی لا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا. دیورا مدد شنوی دا اللہ نے سوا مگر زنانوتا اور دیرا مدد شنوی مگر شیطان سرکشتا. لعنہ اللہ وقال لا تخذن من عبادك نصیبا مفروضا. لعنت کہ اللہ پدائے شیطان اغوے لیز بخامخا جوڑم استاد بندگانو نائحسا مقرر. وَلَوْ ضِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. او خامخا عذب گمراہ ترابلم خامخا دی تب خواہشات پیش گوم خامخا دی تب حکم کوم نو پریکی ودی غوگنا دساروم خامخا حکم بکم دی بدلی بدلا دین داللہ پیدائش جوڑخ. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. چاچونی شیطان لرا دوست اللہ نہ سوا یقیناً دے توانشو پتاوان خکارام. یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعدی کی دیسر شیطان
اور زوگان اور تخیم وعدی نکی دی سر شیطان مگر دھوکے والا اولئک ماواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا دا کسان زید ورتو دری جہنم دے نب ممیدی داغینا زید تختیدلو والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اور کسان چی مان راوڑے عمل نکڑی نیک زرد داخلو بمگا دی درا جنتن تاش بیگی لاند دائے ولی ہمیشہ بیدی پائے کہ ہمیشہ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا وعد کرے اللہ تعالی وعدہ پورا کرے پورا کولو سوک دے زیاد رشی نے دا اللہ تعالی نا پوینا کولو کے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب نرے دین و ثواب موقوف ساسو پخوائے آرزوگانو نپا آرزوگانو کتاب والو من یعمل سوءا یجز به چاچ عملو کو بدلب اور کے دی شیدائے ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا نبم میزان دپارا داللہ نسوا سوک دوست و نمددگار ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون نقیرا او چاچ عملو کو دنے کملوننا کناری نیو کزنانی او حال داری چی مومن وی ندا کسان با داخلی کی جنت تا او ظلم منکی پری بانے پقدر داغ داڑو کی کجورے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور سوک دے زیاد خیستار دین پر لحاظ دا چانا چتاوی کڑی خپل مخاص اللہ تعالی اور حال دارے چدے خیستا عقید و عمل والویم اور تابداری کڑی دین دے ابراہیم السلام چکلکو بتوحید باندے اور نیولے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام در خاص دوستانہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور خاص اللہ اختیار کی جا سیزونا شری اسمانوں کیا شری مکہ کے اور دے اللہ تعالیٰ ریو سیز لرا راگے را ان کے بخبر علم و قدرت کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط اور تپوس کی دیستانہ فبعض حکم د زنانوں کے تو اللہ تعالی حکم در کی تاستدی مبارکے اور حواش لستلشی بتا سبانے پری کتاب کے پبارد یتیمانوں زنانوں کے آیت ایمانی چنور کا یتا سدیتا حغم مہر و نفقا چفرشین پارد دیم اور اغبت کا چتا سنکاو کے ددی سرام دارنگ حکم در کی پبارد کمزوروں بچوں کے اوکلک شید پارد یتیمانوں پہ انصاف کولو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما عاشقوئے تاسو سنے کار یقیناً اللہ تعالیٰ پائے بانے پوئے رے
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. او که یو زنانا یرکی د خپل خاوندنا د بد ګڼلو د هغې یا د مخړولو، نو نشته ګناه په دې دواړو چې روغ وکړي، کورنۍ کې روغه کول. والصلح خیر واحضرت الانفس الشح، روغه کول ښه کار دی، اچول شوی دی په نفسونو کې حرص په خپل حق باندې. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. او که تاسو خیستا عمل کوئے اور اللہ نے یرا کوئے، یقیناً اللہ ستاسو عملونو بانے خبردار دے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. ای چرے طاقت نہ لرے چھ برابر والے ہو کے تاسو پمن ډېرو زنانو کې، اگر که حرس کوئے تاسو خمور کگی گئے تاسو یوی تپ پورا کگی دلو چھ پریگ دا بل لرا پشانتر زوڑندے. او کہ اصلاحو کے جوڑخ کوئے او اللہ نے یر کوئے، یقیناً اللہ دے بخنک ان کے رحم کو ان کے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. او کہ جدا شیرا خدا خاون بے پرواب کی اللہ ہر یو لرا دخپل فراخ فضل وجے دے اللہ تعالی فراخی کا ان کے و حکمت والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور خاص دا اللہ اختیار کی جا سیزونا چیدی اسمانوں کیا چیدی ازمکہ کی، یقیناً کلک حکم ورکڑے منگا کسان تچ کتاب ورکڑے شہر تاسو نمخ کی او تاسو تہم چد اللہ نے یرا کوئے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. او کتاسو کفروں کو یقیناً اللہ اختیار کی رہا شری اسمانوں کی آشری ازمکہ کے، او دے اللہ تعالی بے حاجتا استائل شہزاد. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. او خاص دا اللہ اختیار کی رہا شری اسمانوں کی آشری ازمکہ کے، او پورا دے اللہ تعالی کار چلا ان کے. إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. کو غاڑی اللہ تعالی بو بزی تاسو ټول لرائے خلقو رابو علی نور، او دے اللہ تعالی پدے کار قدرت درون کے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. سوک چی ارادہ کی دا بدلے دا دنیا پخپل عمل، نو دا اللہ تعالیٰ سرا بدل دنیا مشتا و دا آخرت مشترے. دے اللہ تعالیٰ اورید ان کے لید ان کے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. ایمان والو شیک لکھلاڑ پہ انصاف کو بولو، شہادت کو ان کی دا اللہ دبارام، اگر کستاسو پا نفسونو بانی ضرریم یا استاسو پا مورب لاری اخپلوانو بانیریم. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. کبھی آغا مالداری یا فقیرین اللہ تعالی زیاد مہربان دے پائی دوارو. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. دو تابداری دو خواہش مکوئے چوڑے دا حق نام.
وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. او کتا سجبے اڑوئے یا مخڑوئے یقیناً اللہ تعالیٰ دے استاسو عملون مانے خبردار. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو پورے ایمان روڑے پا اللہ و داغ پر رسول او پائے کتاب چھ نازل کرے پر آخری رسول او پائے کتابونو چھ نازل کری ددن مخیم. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور چاچ کو فرقو پا اللہ و دا پا ملائکو پا کتابونو داغو اور رسولانو داغو پر ازرستانے یقیناً گمراہ دے پا گمراہ لریم. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیهم سبیلا. یقیناً کسان چیمان راوڑے کلان بیائے کفر کردے بیا کل ایمان راوڑے بیا کفر کردے بیا پاکشی پا کفر بانی تر مرگا. ند اللہ تعالی شدید بخنوں کی د گناہوں اور نب اللہ روانی دی لرا پسم الار د جنت. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. زیر اور کرے منافقان لرائے چی یقیناً دی د پارا عذاب دے درناک. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. دا خلق دی چنیسی کافران لر دوستان ورتیری کی دا دوستانی دا مومنانو نام آئے لٹی دی داغی سر عزت نی یقیناً عزت اختیار خود واللہ دے ٹول. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اور یقیناً نازل کرے اللہ تعالیٰ تپتا سبانی پدی کتاب کی دا خبران چکل اور تاسو آیاتون دا اللہ تعالیٰ چی کفر کی گی بائے اور ٹوکی کی گی بائے پورے نمکی نئے دائے خلق سرام تردی چاورن نوزی پنور خبروں کی کنی یقیناً تاسو بم دائی پشانتے گناہگارے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. یقیناً اللہ برا جمع کی منافقان و کافران خلق بجانم کی بیوزے. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ولم نکم معکم. دا خلق دی چ انتظار کی استاس مبارکے کبھی استاس زپارا سے گٹھا دا اللہ دا طرفنان دی ویم قائنو منگ استاس مر گئی. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور کئی کافران دپارا صبر خام ندی وئی کافران تا آیا منگا نیو آیا نشو غالب کے دے منگا پتا سوان دے آیا نیا منگا بچ ساتری تاسلن دا مومناننا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. نہ اللہ و فیصلوں کی ساسو ترمند قیامت پرم ای چری نور کی اللہ کافران لرا پا مومنان بانے صلی اللہ علیہ غلبیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یقیناً منافقان خلق دوکی قید اللہ سرا اللہ ودی سرم دوگا گئیم
او کلچری پاسیگی مانزتان و پاسیگی ناراس ناراس خودنے کے خلق تا بخبل عبادتنو انیاد دی اللہ لرا مگر لگم مذبذبین بین ذالک لا الہ اولاء ولا الہ اولاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا گڑوڑ دی پمینز در دوارو ڈلو کے ندی دے یو طرف تا و ندی دے بل طرف تا وآسوک چی اللہ بیلاری کی نو بنمومی طاقت پار لار دا ہدایت یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ایمان والو منی سے کافران در دوستان چور تیرے گئے دا دوستانی دا مومنانونا آیا غوارے چی گرزوئے تاسو اللہ در اپزان بانے دلیل اخکارام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا یقینا منافقان بئی پکندہ لاندنے کی رور دا جانم اوی چریو نبو میں تدید پارا مددگار إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما مگر آکسان چھ توبہ کڑی دا منافقتنا او اصلاح عملو کی او منگول اکلکی کی بدین دا اللہ و اخلاص کی دا دین خاص اللہ دا بارام نو دا کسان دی خاص مرگری دا مومنانو زرد ورکی با اللہ تعالی مومنان تا ثواب لے ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما سگئی اللہ تعالی پازاب در کول استاسو کتاسو شکرو کو داو ایمان لرے او دے اللہ تعالی شکر گزار علم علام